kuBatshazwa uTshatha oseveze ukuthi yena udla kangakanani. Sanibona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena-ke umathindo akacebisa ngaphansi kwayo-ke igoluva TV. Untombi zomqomela amahlakha abanye zibaqomela imali thuwazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukwenza kulungele mntana esekhaya unsubscribe ushare uphinde ucomment. Kanti uma usubscribe ayikho imali yakhe ehambayo kodwa-ke uba ngokuqala othola amavidiyo. Kanti-ke ngane zakwethu uTshatha lapha uveze ividiyo yakhe bala izinto azidlayo ngaphandle kokuchithela isikhathi umntana esekhaya la ividiyo umlalela. Oyi kwasa ayi namhlanje kusayinhliziyo imnyama kuvuma ngihle kodwa akaya kufana sengithe kwesula umlomo ngathi ukuvula inhliziyo nje ngithe phohlo kungamaqanjana nje ku8 nongamarasheni oku3 ngase ngifaka nje kuzingcezwana zikabhekeni lapha ku6 ya nokulofana wesinkwa nje kodwa ashana okuyitiyana ke ngadla idla ngaqeda emva kwalokho ngathi mbo ngokujekana amahewu ayinhliziyo emnyama kuvuma ngihle man ya kodwa ngoba sengitheke kubamba umoya sengizodla ke manje ya inhliziyo isithe kuvuleka sengingadla akusafani hey so luhle bafethu ube right guys sharp bafethu hey phela sonke esindawo nje.